Dobro večer, dragi poštovaoci umetnosti. Dobrodošli u Muzej Srema na ovu izuzetnu izložbu. Žao mi je što vas nema u većem broju, ali pošto očekujemo noć muzeja kada nas posećuju hiljade posetilaca, ja sam srećna što će svi oni vidjeti ovu lepotu koju mi danas prvi put vidimo u našem gradu. Želim da vam predstavim autora ove izložbe koja obeležava početak druge faze u razvoju Muzeja Srema u ovoj godini. Prvu fazu smo počeli takođe sa kolegama iz Muzeja Vojvodine. Kolega nam je opet doveo jednu predivnu stvar. Počeli smo sa promocijom knjige o Stevanu Doronjskom, a danas imamo predivnu izložbu jednog našeg čoveka, Ranka Vukeljića, koji je sa nama ovde sa porodicom i sa svojim prijateljima i očekiva da stvori nove prijatelje u našem gradu. Očekuje, izvinite. Nadam se da će tako i biti i da ćete se zaljubiti u ove slike kao i ja kada sam ih prvi put videla. Ovo je naravno moje intimno razmišljanje. Ja, iako sam v.d. direktor Muzeja Srema, ja sam ipak arheolog i razmišljam o stvarima na jedan poseban način, arheološki, ne previše umetnički, ali opet volim umetnost, a ova vrsta umetnosti koja je na granici, pazite, govorim svoje lično mišljenje, na granici nekog hiperrealizma koji je malo iskrenut u jedan kraj, mene oduševljava. I samo da ponovim jednu reč koja me izuzetno dirnula, Save Stepanova i njegove kritike, kada je rekao da slikar koji je jedan deo svog života proveo u Australiji i danas se vratio u našu zemlju, u Australiji je slikao ono za čime je žudio. A vi izvolite, pogledajte za čim je on žudio. Evo, predstavljam autora, Ranka Vukeljića. Dobro večer. Dame i gospodo, nakon ovog lepog uvoda gledat ću da izmigoljim neku reč koja nije izgovorena. Upravo se radi o mojoj celoj karijeri koja je nastala tamo na kraju sveta, tražeći sebe i ući u dubinu koju svaki umetnik pokušava da dotakne. Ja sam jedino prepoznao tu autohtonost i mesto gde sam prvi puta ugledao sunce kada sam oči otvorio. I ja mislim da je to najiskrenija strana umetnosti. Da li ja govorim sa nekim dokazima, mogu slobodno reći da najveći slikari ikada, sa najvrednijim radovima, takođe ikada, u najboljim i najmoćnijim muzejima sveta, postavljali su radove koji su poticali iz kulture, tradicije, običaja, folklora, područja gdje su bili rođeni. Tako da meni se posrećilo, tako slobodno mogu da kažem, u svojoj zemlji Srbiji pokazujem slike koje su nastale na kraju sveta, kao što i večeras imam izuzetnu čast da po prvi puta izlažem ovdje u Sremu, Muzeju Srema u vašem gradu, Sremskoj Mitrovici. Osim ovog uvoda koji sam rekao, jedino mogu da kažem da taj duboki osjećaj koji može da se prenese ili potraži, jednostavno je bio težak zadatak, ali povod je vrlo prost i svako od nas ima to u svojoj duši, jer mi se ovakvi jedan put rađamo, jedan put postojimo i svako od nas kada pronađe svoju suštinu i pronađe svoj lični put i način na koji će gaziti po ovom životu, u svakom slučaju dotakao je već neku umetnost. A moj je izraz bio taj da sam se pronašao u slikarstvu, odgovore na pitanja koje sam sam sebi postavljao, materijalni dokaz mi je bio nebo koje sam pogledao, oblaci koji plove, kako iznad Australije, kako i iznad Srbije. Sva filozofija i sva razmišljanja sastojala su se u tome da dokaz o tom odgovoru koji sam na platnima radeći kompozicije stvarao, bila je moja supruga, slobodno mogu da kažem, njen lik možda možete vidjeti na slikama gdje nisam baš direktno slikao nju, ali mi smo živjeli jedan život, može se reći na neki način monaški krugu svoje porodice, gradio sam neki svoj svet, a taj svet je ostaviti bio daleko iza mene, ovdje gde smo večeras svi skupe zajedno. Ta unutrašnja snaga ili ta unutrašnja
taj unutrašnji sukob koji je stvorio, danas mogu da kažem slobodno, moj stil ili način izražaja, pravi mi neizmjernu radost jer ja sam i potikao iz ovog miljeja i ove kulture i drago mi je kada ljudi posmatraju slike, vrlo lako prepoznaju elemente, vrlo lako pronalaze svoje priče i vrlo lako se poistovećuju sa onim što smo oduvek imali u svom okruženju, jer to je deo našeg miljeja i to je deo našeg postojanja. Ja vam želim da uživate večeras i smatram da mogu da kažem u ime svoje moje supruge da je izložba oficijalno otvorena. Ovo je još jedno molim, svi smo dobro.